Ita, tanay tabo nun day di James nga anak ko. Anya ti plano mita, Rogie. Jack pailaan mo, papa. Jack mapagsusurot ti panunot ko. Jack amo, no kasano kamin kinisyan nga anak ko. Awan ti rumba nga pagdanagam kini siya, tada kami kini mamangyo ang mga iwan keng kuwana. Papa, Ada pensyon me kini mamayo. Matulungan mi ni siyaan. Da kami ti mang paadal keng kuwana. Awan mo ti trabaho, ta saan kamat nga rod anakalpas iti panagadal mo. papa, Isungag na kayo dito'y balay, tawan ti pagastusan nyo dito'y. Tanagawit kayo di balay yo. Awan naima sa kanan nyo jay. Naimbag dito'y takanayon nga dakarga ti rin. Ang mga numay kao ti apuko be, no ipanaw yu dito'y balay. di kay madanagan, papa. Saan ko nga ipanaw ti apo ko yo dito'y balay? Agsangsangit manan ni papa. Ang mga arakop iti ladawan day di James. Oh, James, anak ko, panimpati na kami. Asit gak ni papa. Papa, husto ko madaytan apa nagsangsangit yo. Nabaybay ti sakit mo, anak ko. Saan nga minanasigod, isuasa na naagasan na dagos. Noapay nga minadi mo yung pacheck kapadagos, ti anak mi, Roger. Kinapudno na. Kanayon ko idi nga ibaga nga agpa-doktor. Ngamjak maalo ko'y papa. Pasaray apa anak no pilitak. Di uray maninapa, panang ako ma, basta nagimbag ti anak mi. Pabaya ka nga nga asawa. Emilio, anya ka di mananday ta. Apay aya nga ulit-ulit ang mga ibagbaga ti kasta. Huston, natayan ti anak ta. Uray sidiram asidiran ni Rogie. Saanan ang maisubli ti bihag ti anak ta. Oh, Ala, Rogie, mapan kan iti seledyo, iti apo kumi. Uwen, mama. Emilio, sarda nga mon asid-sidiran ti manugang ta. Taawan basol na iti ipapatay ti anak ta. dakal ti basol na. Tabi na ibayan na day di James. Siguro, at dalalaki na, iso abay na ibayan na ti anak ta. Di ka kumamad agsaw iti kasta. Taawan pa managnag mo. Mabalin na ka nga idarom ni Rogie iti kasta nga ibagbagam. Agdarong matasangwag. Huston, maturog takit din. Apay ayakas na isakit mo ti manugang tangam siyak. Siyak ti asawa. Siyak ti rumbang akampyam. Ala, maturog takit din. Rabiin. Talikodan ka man laang ta maturog akon. Di naktalikodan. Sangunak. Agsasawak pa'y laag. Basta maturog akon. Agsao kang agmay-may sa ditano kayat mo. Kahit umay kayo agnaeden dito'y balay, nuko namasaan ka komportable ije balay da abalayan anak kaw. Kanayon nga nga agpangag ni papa. Kanayon nakapabasulan iti ipapatay day di James. Apaya pabasulan da ka ngay. Katsigod mo't na sakit na dayjay. Nangagdamay ti imbaga ti doktor. Nabayagan na sakit na dayjay. Sala ka no rumwar dagiti sintomas, nuaddan iti last stage ti kanser na. Sa bali ti ugali ti katugangak a lalaki tatang. Agdumadakan ni mama. Ay na, no siyak ti mapunwan. Sungatag day nga balayan kaw. Apaya kasta ti bagbagana. Talaga siguro mo't akadengnan ati matay di asawam. Nagsakit ti pupusayan ti asawak tatang. Ngamdagdagan da pa'y lati sakit ti barukong ko. Iso pumanaw kami ni Chay. Anya, ipanaw mo ti apo ko mi dito'y balay? Huh! Nangalaam ti itilaing mo. Agnaad kami ni balay, papa. Apay, masigurado mamay paay mo ti kasapulan ti apo ko mi. Magatang mo nga ta amin na masapsapol na. Agsapulak iti trabaho, papa. Saan na mabali na basta ipano mo latan ti apo ko mi? Dakkel ti karbangan mi king kuana. Tamanipod basay,
Adon tinaytultulong may kengkwana. Papa, Napumanaw ka, si Kalaa. Di mo ikuyog ti apo ko may. agpakpakaasi ak, Papa. Uray agbakasyon kami lang aron ije balay tatang. Uray makalawas laang. Ha? Mailiw amin ni tatang kanisyan. Kaya't namat nga iliwan ti apo ko na, Papa. Mabayago na iti makalawas. Tuwang aldaw. Mabalbalin pa. O sige, Papa. Duwa nga aldaw. Apay ngay. Upat nga aldawan. Ngam di matla agawit ang dagiti agina. Bye-bye am kadila ang agbakasyon dagiti agina, Emilio. Ay saan na mabalin? Ti kayat na, ipanaw na ni siyan dito'y balay. Saan na mabalin? Kasano asaan da pumanaw kat kastamat ti ugalim. Kanayon mo pagsasawan di manugang ta. Huh! Talagang nga isakit mo na diya babae. Napatpatag di manugang mo ngumsyak nga asawam. Sana kasta. Ngam awan mo't ngamin ka eskante pagpabasol mo kan kuana ah. Huh! Inaksukunan nito! Agmano ak, lolo. Upay kasukunan na napok. Agawit na ni Jay Balay, wan. Ha? Ni mami ngay? Saan tayo nga kadwa? Paybayamon ni mami. Saan na kami akay kaya? Iso ngayon panaw na kay Jay Balay. Ha? Si kalangan tiyo may Jay Balay, wan. Ikuyog tayuan ni mami, lolo. O sige, ibagam nga ron. Sikat yung mga lukoy keng kuana ngagsubli Jay Balay. Papa, dito'y kami pailaan kanisyan. Kailiw men ti apo ko me. Agawit ka ni Jay Balay. Dito'y kami pay, Papa. Kat kasano nga ron ti apo ko me. Kasano makadin nami, ha? Lolo, agyan kayong matan ditoy. Ay man, Jack! Jack mairusok ti agnaad iti kastoy a klase ti balay. Ha? Awan sapay kutsun ditoy. Abang ano natangkan ti pagturturugan ti apok. Uray natangkan basta kaidak ni mami, lolo. O makitam, natangkan gayam ti pagitidan ni siyan ditoy. O, anya titsidam ditoy siyan. Rabong, pariyakan og guti kamuti, lolo. Ay na, kaasi ka mo, tapong ka. Basta lagayam ti sidsadam ditoy. Isu nga gawit ka ni Jay Balay, wan. Ngam adda sagpaw na nga nitib nga manok, lolo. Ha? Uray pay. Basta gawit tayon. Yawit kondisyan, no di mo kaya ti sumurot. O sige, Papa. Numanugot lakit diti apo ko yo. Yawid yo. Angam na di na kayat. Pangaasiyo ta diyo pilitan, Papa. O anya, sumurot ka kanya kapok. Hintay jay mol. Hintay gumatang ti ado ngay ayam mo. Dak kayat ti sumurot. No saan ko nga kadwan mami, lolo. Anya? Alan please, apo. Manjak nga talaga, lolo. Madik nga maisinakan ni mami. Anya? Oh! Siguradom nga rod, asan ngagbisin ni siyan ditoy. Tanong maamuak la mabisbisinan ditoy. Delikado ka kanyak, Roji. Agabrodak, tatang. Anya, pangalaam nga rod nga iti kwarta abos-busam, anak kaw. Umutang ak iti porsyentuhan, tatang. Di ka nagpatulong kadagiti katugangam? Saanan, tatang? Ta sigurado nga iboy-boy tumanan ni papadayta. Inton masungad nga aldaw. Di babae a katugangam ti kasaritam. Marigatan ka ano porsintuan ti pagutangam, anak kaw. Saanan? Basta nakasarita kong ti pagutangak, tatang. Anak kaw. Ibatik ni siyan kada kayo. Kat pangaasiyo, diyo ko mabaybayan ti anak ko. Nasakit tinakam ko amang panaw iti anak ko. Ngam kapilitan. Pangaasiyo, diyo ko may tulok nga laan dati anak ko. Wen, anak ko. Ikarikday taken ka. Mami, apay ngay apanawan na. O, di ka agsangit anak ko. Di mat
Kaya't mo ang mapadakkel ti balay tayo? Papintasan tayo. Saanan, urahan nga pumintas ti balay tayon, kanda lolo. Basta di ka pumanaw, mami. Para itinapintas ang masakbayam ti ipapanaw ko, anak ko. Dayta ko matilaglagi pam, wan? Uray saanan ang napintas ti masakbayak, mami. Basta saan ka pumanaw? Ala, umay ka man. Di kan agliday, wan? Mabiitak laang ija abroad. 2 atawan laang. Kasat no akabit nga iti 2 atawan, mami. Di mat grade 2 ka itan. Inton grade 4 kan. Agawid akton. Nagbayagos nga'y, mami. Di kang sangit tapno sana ka mailuyo sa anak ko. Aramidag ti amin akabaulak. Tapno maipayan ka itinapintas ang masakbayan. Nag-abroad mo't kaya mo ni Roji, lakay. Kastaya, kita ti kinabastos da dya manugang ta. Nagabro da di man la nagpakada kadata. Ala, baybay amon. Awan lang arod dito yun. Apaam pailaan. Nasayat mo no nagabrodan. Rumbang laang nga. Tapno da pagbiag na itapo ko ta. Nga masapol ay awit ta dito'y balay ni Sean. Kasaritan pa ni Roji may papaniti dayta. Di ka ag desisyon na siksika. Basta alag itapo ko ta. Lolo, imbag tayo may kayo. Natumba ni Lolo Osting. Anya, ayan na. Adda ijay kusina, Lolo. Haan nga makasao. Umala, umay ka. Kitaan ta ni Lolom. Ay sus, naataki-laki itin ni Lolom. Itaray tayo na ijay ospital, Lolo. Sana na tayo ni Lolom. Ha? Agang angas pa imot. Natay daytan. Ang taraudi lang nga angas na daytan. Ala, umay kan. Tapanawan tan ni Lolom dito. Saan tayo kadi atulungan? Inta mga yabi timang tulong kikwana. Agkakaima sa makan, tinorder ko apong. Mangang kaiti husto, wan. Lolo, amampay ng tulong kan Lolo Osting? Adad. Intex ko ti kaarubay tay. Di ka madanagan, wan. Kaasimutan. Awagan nyo kuman ni Mami, tay bagayo. Wan, awagak to no madamdama. Mangan ka pa, wan. Kasladyak makapangan, panpanunutok ni Lolo Osting. Ay na, adan na pan ng tulong kingkwana. So di ka madanagan, wan. Mangan ka kaidi. Naatagi ni tatag mo. Sana na itarayadago si Diyo ospital. Jack makaawin, Papa. Di ka madanagan. Tatakamin ti makam mo dito. Takamin ti mang lamay ti amam. Agyaman ak, Papa. Agnaetan dito'y balay ni Sean. Tanatay matan ni abalayan usting ang mga aywan kingwana. Kaasimot day di abalayan. Talaga kasta tibiyag. Mapantayo amin dito. Kahit nagsaritaan yon kan ni Roji ti maipapan kan ni Sean. Juan, no choice matlaagan. Asino pa'y kumati pangitalkan na kinisan. No sana data. Iso saan akon di pride ay jaya babae. Taamangan no makangagmanan ka dyan. Apay asaan nga umawawag ni Mami, Lolo? Awan, hindi nakapagan ano day jay. Ha? At siguro nasawa na jay abroad. Iso nalipatan na ka, napok. Apay ngay, Lolo. Torpe nga ron day jay nga inam. Napan nagbiro kiti asawa na jay abroad. Iso binaybayan na kan. So alipata mo ni mamay. San abalit da kami kinilolam amang ipatpataging ka. Mailiwakon kan ni Mami. Saan nakangaruda na paganano? Apay aya nga iso ti sang kalagip mo. Lolo? Lipata mo ti inam. Tanalipatan na kan. Linaksid na kan nga anak na.
Hello, Papa. Kasaritak ko man ni Sian. Nakaturogan. Di mon singan, ti pan naturog na. Di ko madanagan. Ta nakaradkad lata, ti apo ko may. Nabayag nga minan ajak na kasarita ti anak ko, Papa. Nakaturog nga rudan. Apay di ka makawawa tayo. Madisturbo ti panagdakkel na, numasinga. O sige nga, Rodan, Papa. Inton bigat lang nga Rodan na kasaritak ti anak ko. Saanan, tatapapanan minton bigat. Awan signal iti papanan may. At adaraayan may akasar. Anya? Oh, sige. Tanay, makaturturog akon. Bye. Bye, Papa. Maulawak, bakit? Agrikos ti panagkitak. Ne, apayan. Upit ti parukong ko. Agsakit iti dal. Marigatan ako. Sus, apayan ngay. Mabitla ang tamang ayabak iti pagluganan ta. Itaray ka di ospital. Emilio! Diyos ko! Natumban ta asawak! Hello, Rogie. Adda kami ita diti ospital. Ha? Apay, Mama? Ni Papam. Naatake kat nagbalinan a bedridden. Sana na makasao. Anya? Kala at tipan nakaatake na, Rogie. Kaasimat nga ron ni Papa no kasta, Mama. Wen nga ron. Sana bale? Umadanin ti panagawid ko. Matulungan kayon, apaman ang makasangputak dita Pilipinas. Sian, anak ko, kumusta kan? Mami, may iliwak ka nyamon. Uray siya ka, anak ko. Kat, kumusta ka niyay? Mayat, Mami, ngam ayan ngay di asawam. Ha? Asawa? Awan mo't asawak. Kuna ni Lolo, addan asawam, isungahan na kon awawagan. Insukat na kanon, di na kanon kay kayat. Anya? Ay, sana pud no dayta, anak ko. Ha? No kasta aglas-lastog ni Lolo? Ay, ala, ka. Mapantay itayan ni Lolom. Kumusta kayon, Papa? Ado tinamwak iti anak ko, Papa. Impaidam yu ti anak ko kanyak. Kabayatan ti kaada kay abroad. Pinaritan yu gayam amakisarita kanyak iti cellphone. Ngam, di kay kayatan asidiran. Tama siya nakiti kasta alangayo. Amo ka nagbabawyan yung tinapalabas. Babaan ti kasta pa nagsangit yu, Papa. Kat uray awan tinasaya at ngayon pakita yu kanya kitik alabas. Si dada anak lata tumulong kada kayo, Papa. Kat di kay madanagan. Mapakawan kayo. Kat agpaimbag kayo kuma. No awan panagbutang mo iti Diyos, asideg ti malas iti biag mo. Kamno nasingpet ka iti padam a tao, mabindisyonan kanto. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo, biag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami. Naimbag ngal daw, kada tayo amin. Itagon daway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Bakit? Adak dito'y kusina, aglutluto aklakay. Ay na, talagang agsir-swerte akloy na bakit? Oh, apay, anyat ipadamag mo ay ha? Kitam na ito nagpinta sa cellphone. Ne, nangalaam iti dayta? Nabati ti pasaheros ko iti tricycle. Anya? Kukwak na ito yun, bakit? Anya? Ay sus, isublim iti akin kukwa ah. Apay, amo kaya no asino taking kukwa. Apay nga isublay, nagregrigata ka pinidpidot. Kinakaot ko ito yung nagtitugaw ti tricycle.
At damat siguro nakasave ang numero dita Mangkita kan iti mabalin nga awagam. Ta iso ti pagdamagam. No asino ta akin numero no akin cellphone iti dayta. Saanin na masapol? Adula amin. Ni, apay, di ka mabutang? Amangan no makita dakan ka dayta. Makita ta akin kukwa. Di ka di madanagan, tay lakok tao. Tapno saan da na makita kanyak na ito'y asilpaon. Anya? Nag-overtime ka ita nagpasada, Romay. Rabing! Kasanaw, ket traffic might, tatasator. Grabe! Nasapak ko mga may agreement. Grabe ti traffic. Anya? At to'y tinapasadaak, tata. Ha? Nay, Mas daw ka siguro, no, apay abasit ti may intriga kita, tata. Awan nga min ti pasaheros, no traffic. Amoyo da ita, nagpaspasada kayo matide. Sana ya? ha? Wala, baro. Iso narabyanak, traffic ka talaga, tata. Kastaya. Nalabit pagduaduanak, tata. At apin nyo siguro, agkup-kupitak. Saan? Saan kong aramid da ita, tata? Awan ugali kakasta. Jak maitured ti mangloko iti pada ka tao, tata. Awan mo't kit diti magpagkakasta, Romay. Wala, talagamit ang nadalos ti konsensyak, tata. Ibagbagayo siguro ako kupitak ti daddo mamapaspasadak. Aday ta ti bulsak. Oray kapkapandak, tata. Awan kinupkupit kaw. Sana nga agkupkupit. At atapin yun samot kinupit ko tinapasadak. Nay, awan mo't ibagbagakakasta. Sikatin nang ibaga iti dayta, ha? Sana siya, barok. Narigat nga minti mapagpanunutan iti sana nasaya tata. Mala, agawid ka nga runay. Tamang nururahin na kan, asawam. Inkay garahin ta tricycle, iti balayaw. Tapno makaina na kamutay. Sige nga rod, tata. Mapanakon. Maria, saan ka nga agbiyahe ita? Saan Ta Domingo mo't ita, bakit? Nay, wan nga agpaisaw. Dandani pa'y malipatak ti aldawan. Ay, saus. Di mo ko na nalipatam ti aldaw para iti Diyos, bakit? Di ta ko maliplipatan ti aldaw ti apo, bakit? Masapol amang ipaay tayo mo't iti aldaw para kinkwana. Sana pasig at trabaho. Amom lakay, maragsakan akman, takaskan ka tinagbalin nga asawak. Apay ko naam. Tapay, Mike, bakit? Wana, tanaasidag ka iti Diyos. Amom nga ipaayan tinamarswa iti oras na, para iti panagdayaw mo kang kwana. Dayta nga mintirason, no apay nga agbibiyag tayo, bakit? Naiparswa tayo, tapno agserbe iti Diyos anamarswa. Pinarswada tayo, tapno adda mangidayaw kinkwana. Saan aya? Saan napagayatan ti Diyos, no puro trabaho, ken puro kwarta ti adda iti panunot tayaw. Wen alakay, husto dayta na ibagam. Isu nga uray dagiti anak ta. Masapol ang maipasagupsap kadakwada ti sasao ti Diyos. Tapno adda pa nagbuteng da iti apaw anamarswa. Kinagserbi da kinkwana. Wen lakay, punno dayta, tawan serbi ti kinabaknang, no awan mo't ni Apo Diyos iti biyag mo. Aginanakamat arumi, Domingo ita, agpasada ka? Wina, agpasadak, tasayang ti aldaw. Ken adaw ti pasaheros ita. Manipod nagdanata, jak pa'y napuutan ang nakimisa ka. Saan mo't ngayon kapilitan da ita? Mapanti mayat ang makimisa. Saan ti saan? Apay, pakaibaluda kaya da ita no jak makimisa. Mandaturi ay da ita. Adda na ya inyulog da alintag ang maibalod ti saan ang makimisa. Ay na, di ka man matagpiloso po. Naynayunam laang ti basol mo iti kastangay bagbagam. Kitagpay sumang aming. Sige. Tanay, aldawan. Sayang ti oras. Isupay ti mapasadaak. Inakaw. Ay, unay lakit din ti asawak. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot na. Nay,
Narabyan ka man ay, Rumay. Wen, tata Sator. Grabe man ti traffic. Kun basit ti pasahero sita. Mala, sumrag ka pa ya. Ay, saanan, boss? Agawid akon. Iawat ko lang ti biro ko iti nagmalam. Oh, atoy, tata. Ginudwak na itan. Ha, Sige, tata. Mapana kon. nay. Narabyan na nagpasada. 200 lang tinrimit na. Ay naglokan. Nay, ada ni pare Mariaw. Umaylakit di mo't agrimitain. Atoy, tinapasadaak. Pari Sator. Ado manan tinapasada ama, pare Mariaw. Wen, taado akanayaw ti pasaheros kaw. Paray. Ha, Sige, paray. Saan akong ngagbayat? Ibati kaw ti tricycle. urayawid mo na. Tayo balayaw ti pangiparkingan, paray. Ay, saanan paray? Agkumyuta kaon. Ay na, nabayagay nga ibagbagak nga urayawid mo ti tricycle aman manihwag. Tapno dalat ta usaram. Di mo mo't kayat. Saanan paray? Awan nga minggit ti balay may. Abang ano at dalukaw, kit pakibiyangan da ti tricycle. Mala makamuka nga raw, paray. Di mo la matultulad ni Rumay. Kanayo na yawid na ti tricycle ngay paspasada na, paray. Saan balikin kwa na? Tanalawlaw ti paraangan da, pangiparkingan na. Kun nasipsip ti ije balay da, paray. Sige nga raw. Makamuka nga raw, pare Mariaw. No kasta, saan ka nga agpasada ita? Saan ba kay? Adda mga arkila iti tricycle. Mapanda ka no ije beach. Kat, impakadam ka ni Tata Sator. Imbaga masan ka nga agpasada? Wen, imbaga ka nasakit ti sikit ko. Kat, imbagam nga arkilaan dati tricycle? Saanin na masapol? Masapol ay nga ibaga amin kinkwa na. Kawan ata, boss mo kat nga rod. Saanay, Jack ibagan. Iso ano umawagin ka? Ibagam nasakit ti sikit ka. Kundi mo ibagbagang inarkilada ti tricycle. Ay na, siyak ti mababain kun mabutbutang iti kastangar aramidam lakay. Ay, anyan to lang at ati sawan ni Tata Sator no maamuan na dayta. Di nan tumaamuan ko naklangaruday. Ka nasaysaya at matla nga no maamuan na amin ti pakausaran ti lugan na. No ibagak, awanan na ti arkila. Makibingay manin Anya, Imbis ang mabukudak, saanin unay matikas tangar aramidam mon. Di ka kadi makonsensya amang luklukoy ti pada matao? Di ka man agin sa Santa Loida. Gagangay lang tagbasol, tatao tayo nga road. Maawatan ti apo da ita. Pasensya kayon, Tata Sator. Talungal daw nga nagsakitak. Isa, daytoy lang ati mairimit ka. Ha, Pasensya, tata. Sana balay. Bumawi ak to. sige. Okay lang, Rumay. Anya nga, nagsakit ka kat nga raw. Daytakit ti kay ket ko gan ka, tata. Man nakaawat ka talaga. Nakasingsingpit ka. Man manutibos akaskin ka, tata. Sa anak to siguro na makasapol itibos akaskin ka. Nasingpit kayo, tata. Saan ka naimot? Ken, saan ka nga istrikto? Ipanpanakal ka unay abos ko, tata. Uncle Sator, apay akasyay? Ti anya, budoy, kanakan. No asino pa di kanayo na maladaw nga garahe? Kaninal daw nga agpasada? Isumit ti bas si tirimrimi na? Ha, Ni Rumi ti bagbaka kang Kyle. ay, Ngam ni Tata Mariaw, risdi na iti Domingaw. Ngam dakdakkel mo ti intriga na ngam ni Rumi. Ay ina. Sorry no pinakibiyang ti listahan dagiti rimrimi dagiti driver yo Kyle. Ngam nakita ngamin iti lamisan ti notebook yaw. Ke nakaukag pay. Iso nakita ti diferensya ti rimrimi ida. okay lang, budoy. Talaga nga inggagara nga idiso tinutbok inyo lamisaan. Tapno makita. Anya? Ngam apayakas jay ngay, Uncle. Baybayam lang. Anya?
Saan nyo kadiya si tayo? Hindi mangkupkupit ka na kayaw. Baybayam lang kanakan. Naanos kayo nga minunay, angkal? Iso nga busunda kayaw. Basta baybayam lang, bunoy. Siya, ti makamaw. Diskarte ikaw na ita. Anya? Kita am ti karga ti ATM card ko bakit? Kita numano ti balance na. Ato'y ti resibo. Ha? Oh, nakitam? Juan, Nay, apay asaan ka naragsak a nakakita iti urnong ka? Di ka kadiagdanag. Takwarta ta adwa da ito'y. Inagan ko la kanya. ay, madilang amin tiriknak amang panunot. No naggapuan day ta nga urnong mo. Agsao ka manay. Agulimag ka lakad eh. Saan mo't asi ka ti mangmanggay? Para mo't iti pamilyata ti pampanunutag. Ti dakais, ket no pagbabaik ti sapol ko. Dayta ti basol. Ngam saan mo't? Or-ornongag mo't ti matmat gadak. Romy, pudno nga adun ti urnong mo. Ngam pasig mo't a naggapu iti daka sa wakas. Pasig mo't akupit. Kan naglakwam iti saan mo akukwa. Akas kumaitagduduma amabatbati dagiti pasaheros iti tricycle. Huston, no di mo kaya teraramidag, saan lang? Agsapol ka nga ro ti pagtrabahwam no kasta ka. Tamanggad ka mo't tayo. Tapno, dabukod mo akwarta. Makauma ka. Loida, kumusta? Ni, da kayo magayam na naising. Ay, kastoy lata ah. Ay, ayan ni Tata Mario ngay. Saan nyo matakadwa itaan na kimisa? Ay, nabati di taon nagdisimbaan. Tada kasarsarita na. Sika ngay, ayan ni Romy alakay mo ngay. Ape asaan mo akadwa? Kaano pa'y ayaan na kimisa ti asawak nana? Sisak lang mo ta makimismisa. Ay, apalan kayo nga rod. Takanayon akadwayo ni Tata Mario nga umay makimisa. Awon ah! Dayta mo ti panpanakil ko. Taasaan amalanganan ti asawak ti umay agdayaw iti apaw. Agungot pa'y kit di ano saan kami makimisa. Naimbag man nana. Ang amdya asawak, Pulo sa di na kaya ti umay makimisa. Ay ka matignay tulat ta. Balasang kaw. Saan pa'y siguro nga ita? Narabyanak. Okay lang. Tinapatag. Dakkel manan, tibiro ko itangal daw. May met gayam no da mga arkila kanya. Dakkel, tibiro ka. Jak ibagbagan, kanitata sa tao, ngayon arkilada. Agasum da ita. 4,000 ti sapul ko, itangal daw. Oray limagasot lang, tirimit ka. Kaibagak lang awan paseros, mayatay. Oray ta nasingpat. Partakak pa'y tagpataray. At to'y tinapasadaak, tata. Day, narabyan ka mo ita nagpasada baraw. Daytoy kadilang tinapasadaan. Awan ngamin pasaheros, tata sator. Agmo katang aguray ti pasaheros, sige paradaan. Sigurado ka, Romy. Nay, apay nga akas lapagduado andak mo tayo, tata sator. Di na kumamot pagatapan na. Tikunam siguro, jak mo nagsasaro no ti arkilam itangal daw. Ha, Ato tinangibaga kanyat. Sika ti kadakkelan iti kita iti paradaan. Tadi mo pa'y gaya mon paginanan ti tricycle. ha. Nay, nagkunamoy tata. Iparangyo man nagita mang dadadaal kanyak. Sige. Atuda amang saksi. Iti kinalaing mo nga agkupit, Romy. Ha, Kayat mo tayo bakida. tata. Apay, asino ti maspatyam. Isuda ka di no siyak a driver mo. Nabayagan na palpaliwan ka, Romy. Iso pasensya kan. Ngam ikaten kan na driver ko. Anya? Sige. Day talaya nga ya. Awan na sakit a bakrang ko, tata. Saan ko nasingiran dagiti kinupkupit mo? Basta ikaten kan. Kat sumapol ka langan iti sa balya pakimanihwam, Romy. Anya ngay, di nikat na kan a driver na. Awan trabaho mo. Sana problema day ta. Agnegosyo ka.
At damot pagpunak. Pagpuunam ti kinupkupit mo. Isublim kay di dagitan. Agpakalaing kamit, Loida. Saan lang arudin na sinubli ni Tata Sator? Si kakit ti mangibaga iti kastan. Pagpunak iti negosyo, turnong kaw. Mayat mo't lang, ti ginatang ko paglabaan, bakay? Ni, ay ka, mayat Laundry shop, tinapanunot ko ang negosyo, bakay? Iso nga, agawat ta iti labada. Anya, ka, makamu ka. Iso na lang ta. Ay na, lipatan ka din dagiti kinupkupit ko. Mga barwanan tan. Nalipatan siguro ni Apo Diyos, di kinupkupit ko. Iso adimon sang kalagip day ta, Loida. Tiki di pagkwartaan ta ti panunutin ta. Kakaiso na nga da pagpuunan ta. Romy, awan mo't umay agpalaba ka data. Uwin nga rin. Amok mo nga nga dagayam ka barbaro a laundry shop di tabangin. Kasanungay? Ilako ko na ta paglabaan. Tamangirugita manan iti sabali ang negosyo. Kat imbag no adamang gatang. At damit siguro, nalakan natin panangilakaw. Tapno gatangin da. Anay ko, nagsakit tichan ko. Anay ko. Ne, Romy. Apay, nagtertiritir ka matitan. Nagsakit unay tichan ko, bakit? Sigo din na marikrik na tayo doy. Itati ka karuan. Anay. Ala, ni, agkalingutan ka pa yan. Nga ron. Ay sus, itaray kalhangan ni hospital. Saan? Gastos la dahi ta, bakit? Anya, kasano nga ron nga mong di tumaram nga agas no di kag paduktor. Daya kwarta, mapagpadoktor mo kanyak. Kadyornong mo na. Usarag na yung negosyo. Ay na, kisayang pailaang Urada kwartam no natay kamot tanawan serbina. Ala, mapanta ni sa ospital. Oh, makitam. Naimbag ata nagpadoktor ta. At dagaya man ta matikid ni kan liver mo. Apay nga akas tayo. Agsakit ang mutin. Bagat. Agagas ka kano. Di mo kanuliwayan ti agagas. Barang maagasan pa'y tasakit mo. Kasano da ito eh. Awanan ti ko na kapag negosyo. Ay, baybay amang pailata negosyo. Pagpaagas mo kitdi. Nay, nakaumay kamay, Rumay. Kumusta? Kimotong kamay, baraw. Uwin nga ron. Tata Sator. Tadan rik-rik naag iti bagik. Anya? Okay. Umayak ko maagaplay. Tagmaniwak manan, tata. Awanin nga min kwartak nga igatang ko iti agas ko. Nay. Kabailam nga rin tagpasana aya. Agsakit kamay. Kapailak. Tata. Awan nga min pagagas ko. Kwah. Di kay agdanag. Tata. Tadya akong ulitin ti agkupit ka na kayo. Aklo nagtinagbasulak ka na kayo. Tata. Pakawanan na kuma. Basta alain na kumamanin nga agmaniho. Maasi kayo kumakanyak. Ay. Sige. Naasiyak may itipada ka tao kay. Iswa sige. Basta ka ba ilam laki di? Uwen. Tata. Agtrabaho ak. Aginggat kabailak. Ngamno jatun kabailan. Agsarde nga ton. Sige. Makamu ka nga rod, Rume. Agyaman na. Tata Sator. Ulitag ti agkid daw iti pamakawan ka na kayo. Ala, lipato mo tinapalabas, Rume. Basta liklika mo ti agaramid iti may kaniwas. Uwen. Tata. Ikarik.
Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, agiyaman kami. Papaay, ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga ron, tatang. Babae pa'y laang mat. Di pa'y lalaki matimpas ngay ko. Tapno balsan nanto ti ama na inton dumakkel. Nya ka dinday ta nga ibagbagam, anak ko. Katwan mo, tatang. Pinagtalikodan na kami ti awanan bain nga ama na. Kalpasan anaala na ti kay kayat na. Pinanawan na kami. Adalat na basol mo. Tanagtalag ka adagos kinkwana. Nga uray saan mo unay nga amam mo. Nasakit tinakam ko iti day siya tao, tatang. Ala, lipato mo daya alalaki. Saan na balay? Taada to'y anak mo aliw-liwam, anak ko. Taripatwa manaimbag ti anak mo. Agsubli aki di syudad, tatang. Inak manan agtrabaho. Anya? Ay saan amabalin Kan anak mo lang, pumanaw ka manay. Saan amabalain? Bantayam ti anak mo. Di mo panawan, takaasim ay. Tatang. Ay basta di ka pumanaw, Mia. Di ka lamasyan iti anak mo. Maladaga pa'y laang, ngam panawa maun. Kasano ang mapasusum ngay no panawam? Di agdede iti buti. Ay saan amabalin? May mayat mo't lang no si ka mismo ti pagtaudan ti gatas na. Nagsakit ti pamayan ng agdede kanyak. Nagrawot pa'y. Ay kit talaga akasta Di ka kit agyaman ta narawit nga agsuso ti anak mo. Mas delikado no saan nga agsuso ti ubeng. Ta sigurado nga da problema iti salunat na no kasta. Kasano nga ron ang makatrabaho no jak umadayo, tatang. Saan kayo nga agbisain no siyak ti kadwayaw? Amom no kasano ti kinadiskartik iti biyag, Mia. Apay, napuuta mo na ya, nagbisin ka iti sidong kaw. Saan pa'y matkit di? Ngam ti kayat ko, makaigamak iti adu a kwarta. Tay agsweldo tatang. Basta saan ka na pumanaw. Dito'y kalaang balay. Tau awirem ti anak mo. Siyak ti manggad iti pagbiag tayaw. Adda tay pagtagilakwak iti natengken prutas iti palingkay. No kasta, balasang manan ni Mia, tata? Ket kaslakastan gabay, baraw. Tapi nanawan kit nga rod tay nakasikog kenkwana. Mabalin nga tati agarem kenkwana, tata? Ha? Kayat mo ti anak ko nga uray addan anak na? Wina, tata. Saan nga umdas atubang day ta kanyak, tata? Idi pa lang amin akras ko ni Mia. Suplada ngamin ide. Saan siguro na suplada ita? Taddan anak na, tata. Ay ket padasem baraw. Tano siyak lamay sa. Kayat kalaunay para iti anak ko. Tanasingpit ka abaraw, gabay. Sigurado ka, Gabi? Kaya't nga uray andan anak ko? Uwin, Mia. Agayatak ngamin na talaga kin ka. Sa bagay, amo ka nasingpat ka. Kat pagyamanak no kaya't laklat nga uray andan anak ko. Nakasaganak amang ikalay sakin ka, Mia. Nulaki di ta kayatin na. Wen, Gabi, dakkel tinamnamam kanyak. Kat dya ko nagpakipot pa'y. Aklunan ka itan. Ha? Agyaman ak, Mia. Pinaragsak nak iti kastang imbagam. Di ka madanagan. Ibilang ko kaspudpud no nga anak ko ti anak mo.
Iso nga agkasarta ko mga Roden. Apay, ada ka din urnong mo abusbusan ta nga agkasar? Ang damot tarakan ko ababoy, Mia. Ken ado ti Eric mi. Takap apit mila idinapan alawas. Kasta ka di? O sige nga Rod, ilakom to dagi jayan. Taigatang ta iti maaramat inton kasarta. Ha? No kasta? Agkasartan, Mia? Wan Tulagin tayo nga Roden ti kasarta. Ibagak kadagiti dadakkel ko. Tadumanon kami. Saan pay? Ilakom pa'y nga umuna dagiti baboy mo. Sa tay to pagsasaritaan ti panagkasarta. Ha? Apay nga ilakok pailaan. Kat dayjayan ati maparti inton kasarta. Saan? Agpakaitartan tulatan. Nalaklaka ti magastos. Anya? Siyak to ti makaam mo amang i-budget, Gabi. Ay kat, dumanon tayo nga roden, Gabi. Saan pa'y nanang? Ilakok pa'y dagiti baboy ko. Inton malakok, sa tay to dumanon. Anya, apay lang nga ilakom. Kunamot ni Mia nga agpakitar tayon tulakanon. Nalaklaka kano ti magastos. Oh, nga ta? Manungay ti magastos, anak ka. Jak amo nanang. Ngam basta ko nanamot ang nalaklaka. Ken pati kano ti Eric. Mangilako tayo. Agad, anyat iluto tayo abagas, ngay no ilako tayo ti Eric, anak ka. Ni Mia kano ti makaam mo nanang. Ada kano am na pangalaan na iti makan inton kasarme. Anya? Kompleton to kanon nanang. Ada cake, litson, ken naduma-duma aputahe. Naalakat siguraduan nyo lakat nga umdas para kadagiti tumabuno at tao. Uwin nanang, ni Mian ton ti makaam mo iti amin. Nasaya at imay kagabi. Anya ngay, nalako mo ti baboy mo? Uwin Mia, Yag mo nga rodan, tain nakasarita ti pagpakiterak. saan tayo kading agsasarita nga umuna? Ayabak ni nanang ko. Saan pa'y lang ita? Sige, yag mo tarumwarak. Aywan, awan ka di papanam? Awan, Mia. Tatalaga aginagarak ti umay dito balayo. Pagibantay mo man nga rod ti anak ko, tarumwarak, ha? Ha? Sige, Mia. Agyaman nak. O sige, yag mo ti kwarta. Tarumwarak kon. Di kag babayin dito balay, ha? Agluto ka iti kanam no mabisin ka. No kasta, nagawidan ni Gabi, tatang? Wen tamalamay. Pinagaw-awer mo mutan jay nobyaw. Sana bale ta kayat na. Kay, anyangay dagita insangpit mo nga agdudo mga appliances. Akin kuko ka dagita. Appliances tayo, ginatang ko. Mausar tayo dagita. Nangalaam nga iti inggatang mau. Jaintan ni Gabi akwarta na kanyak. Anya, di mo dayay ti pagkasaran yung tukuma. Uwan, tatang. Kahit apay nga inggatang mo iti kakastangay, anak ka Anyat aramatin yung tungay. Gabi, uray saan tan nga agkasar. Tanagastos kumatan ti kwarta. Anya? Sana bale, tagdan natamat. Agasawa talata. Ha? Agnaagtan dito'y balay, ta dito'y tan nga agdan na. Diyak kayat ije balayo. Iso dito'y tan, ha? Sige Mia. Kasanon ti kasarta? Baybay ampay laang ti kasar. Madanon tulat ta dayta. Basta agdan natan kas agasawa, Gabi. Pasensya ka ni tinaramid ti anak ka Gabi baraw. Ginastos na mutan ti pagkasaryon tukuma. Sana bali tata. Tamausar tayo mo tinangigatangan na iti kwarta. Wen nakababainan kin ka. Damdamo yo pa'y lang agkinaawatan. Kat kasjaya tinaramid ti anak ka. Ay ayatek ni Mia tata. Iso ajak tuguraan. Kanjak maupay iti inaramid na. Agyaman ta inayat mo ti anak ka.
Nakasaganak ang mga ipatag iti anak ni Mia. Ibilang kumutin kaspudpud no nga anak ko. Makapasikur mo ti kastoy abiyag. Awan pa'y makukwartamot. Pasensya ka na. Taawan pa'y kwartak. Ta sa anak pa'y mo't anak kaapit iti mulak anaten. Pampanunutak nga ron trabaho man ang gabi. Ha? Iso akit dawak ti kooperasyon mo, gabi, ah? Pangaasim ta dinaklapdan nga agtrabaho. Palubusan na tapno makarunong taadagos iti kwarta. Pagtrabahoam nga, Mia. Katagsapulak ah. Apay no siyak lang ti sumapol iti trabaho. Italag ko pala iti sabali ti taltalunan. Ay saanan. Siya kung tanarigat ka makastrik iti trabaho. Tadeg ignorantem. Mia? Sorry, iti pa nagsasaok. Nga may pagbagak lang tagpaiso. Saan ka ngayon insultuan, Gabi? Iso di ka ko mamasaksakitan, ha? Wen Mia. Okay lang. Ultimo cellphone, di mo sapay ammo tag-operate. Amok mo't basit Ngam tay kipadla cellphone ti amok nga usaran. Ala, si ka nga ro timang bantay iti anak ko, ha? Wano anak ta kunak manlaangan, ta asawa nakmatan. Siyak tagtrabaho, ta sikat agaw awir, Gabi. Ha? Umawawag man ang ti chatmate ko iti balasiw tao. Hello, Baron? Hello, honey. I miss you. Baron? Kayat kung agawid dito Pilipinas. Takayat ka na makadwa. Ay, kwa. Sigurado ka kadi nga awan asawa, Baron? Awan nga rod. Namin anumod ngayong bagak daytakin ka. Baron? Mia, labnak ka diya talaga. Kwa. Apay di ka makasungbat. Adan samot nobyam dita. Awan. Awan, Baron. Sure ka ha? Ay well, pawitan kay ti kwarta minton bigat. Tapno dalawans mo. Talaga? Wen, basta umikat kan di ta pag-iinuman a pagtrab-trabaho am, ha? Pangalaak nga iti kwartak no pumanawak dito yun. Binulan na pawitan ka. Kayat mo? Uwan kayat ko, Baron. Umawag man na ni Baron. Hello, Baron? Hello, Mia. Inkanto irwaran ti kwartam. Tapinawitan kan. Talaga? Thank you, ha? Wen Mia, pat gan ka nga minunay. Awan trabaho kita. Iso nga agbabad ta nga video call. Kwa, mabit lang nga ron ta. Mapanak ijay CR. Ta ijay ti pagsaritaan ta, Baron. Ni, apay amasapol amapan ka iti CR. Kwa nga min, marangrang ni tatang ko. Nakaturog nga min. Mabit lang, ha? Mangantayaon, Gabi. Nakaluto akaw. Ayan ni Mia. Ada iti CR tatang. Nagbayag mo't ditan. Itay pay lasim rag dita CR. Nasakit siguro ti tiyan na tatang. Mala. Urayan talang arubitan, Gabi. Saan ka kadi ama pa nagtrabaho ita, Mia? Saanan? Imikata kon iti trabahok. Nagbasit mo ti sweldo kichay. Basit ngamin ti customer ita. Nasayaat nga ron no kasta. Aw-awirim langan ni baby. Tapno maipamaysak ti agtalon. Agmulak iti agduduma natang kan protas. Tapno adun to ti apitan ta nga ilako. Agaw-awir ka pa'y laeng. Tadasar kak at trabaho. Ha? Anya manan at trabaho? EJ online. Pag-iinuman mo't lakadi. Wenno restaurant. Ay na, ignorante ka talaga. Online nga rod. Pasensya ka na. Talagang awan amok kada kita. Basta online. Masadutak nga explain kan ka. Nanang, awan aramidin nyo ita. Awan anak ko. Agin anak mamay.
Pakibantay yo man pa'y ngarod ni baby. Tamapanak man ijay talon. Apay, jay asawam ngay. Napan nagtrabaho, nanang. Anyat trabaho jay asawam, aya. Pag-iinuman iti nagtrabahuan na. Ngam imikato ni jay. Imakar ijay online. Anya nga online day tangay. Jak amo man, nanang. Basta ko na naman nga ijay online. Jak amo no sa dino a lugar day ta nga online. Basta ijay online ko na namay. Isunan, baby, ha. Uston, wan. Gabay, awan pa'y ni Mia ay Awan pa'y nga rod, tatang. Nay, apay ngay. Rabeeng. Nanta sublatan ka mangisala iti apo ka. Umay ka na po, Wan. Makaturturog lagayam ti apo ko, Gabay. Uwan, tatang. Nariri no makaturturog. Aday ta, nakaturugan. Sige, Gabay. Maturog kaan. Ta siya akaw ti makaamaw kin ni Bibay. Hello, Baron. Manutimpaw it mo nga allowance ko. 10,000 pesos amin, Mia. Mabalin ka di anay na yun ang basit. Ngimi na nga minti abang ko dito yung apartment ko. Ha? Kasta ka di? Sige, inton sumaruno. Agipaw-ita ko ni ti 15,000. Thank you, ha? Love na love ka, Baron. Kasta akmatkin ka, Mia. Urayam di panagawit ko. Tagdin nata. O sige, Baron. I love you. Mia, Mabit lang, ha? Mapanak iti CR. Kala ata si makiti dyan ko, Baron. Ituloy tatag sarita iti CR. itay pa amadmadlaw ko ana ulimag ka, Mia. Gabi, masapul nga agbalina ka prangkakan ka. Ha? Anyat kayat mo asawain? Naamiris ko ngamin, saan kagayam nga ay ayatan? Anya? Anya ka din day tang ibagbagam, Mia. Ladingita ka talaga. Saan kan nga ay ayatan? Isong agsinatan, Gabi. Di na kumamit-trabakan iti kasta, Mia. Masaksakit, anak. Saan na ka mang rabrabak, Gabi? Agpayso ti bagpagak. Sorry, ha? Ngam nagbaliwan tiriknakan ka. Kat, agyaman na kiti kinaimbag nga impaay mo kanyak. Kastamatan, iti anak ko. Paya pumanaw ka, Mia. Makiden na akon kanibaron, tatang. Kasta lakalakanakin ka ti panangisinam kin ni Gabay. Tatang, ni Baron ti makaipaay itinapinta sa masakbayan kanyak. Denggenak, anak ko. Nasingpit ni Gabay. Ngamday ta lalaki anang isukatam ken kuana. Masigurado man nasingpit day ta. Duray man adu ti kwarta na. No agkonsumisyon kan tumit iti sidong na. Basta ni Baron ti kayat ko itan, tatang. Mia, Kat ibatik ti anak ko kada kayo. Tadi na amo nga anda anak ko iti kinabalasang. anya. Ay ayatik ni Mia, tatang. Pangasyo. Ibagayo ta saan na kasinaan. Ay, pasensya kan, Barok. Mawan mabalin ko. Pimanaway ni Mia. Kitimbati na ti anak na kanyak. Ipatpatag ko ida nga gina, tatang. Diyak ka ba ilan na mapukaw ko ida? Adda kanon kasukat mo ken kuana. Ha? Diyak kanunungan tinaramid na, Barok. Ngem adda ditaan. Iswa pasensyakan. Tatang. Ulitak, Barok. Pasensya mo, ti anak ka. Sapay kuma, ta mapakawan mo, iti inaramid na. Oh, apay nga itakal sumangpet, Baron. Parbangunan Oh my God, na-dated ko gan ka, Mia.
Mayat na ito ay. Anya dayta? Basta umay ka. Dito ay. Ramanam, Mia. Anya dayta? Di mo amo dito ay. Druga na ito ay. San? Diya ka gararamat iti kasta baron. Ha? Ramanam nga na. Mayat na ito ay. Paragsakan na ka, Mia. Umay kakit din ta maturog tan. Agaramat ka itigas to'y manusaan. Di na kumamat masmasan. Agtungpal ka nga ron titikayat ko. Nawatam! Wan, baron. Kwarta man, baron. Aglago tapay tapno maaddan ta iti kwarta. Ha? Anya tila ko ta? Droga anya pa'y kuma. Kay kayat kon tigas to'y. Ngam ti agtrabaho iya bro. Agrigrigat kang agtrabaho iyay. May may tigas to'y tapagbiitan. Nakabutbutang matararamidang baron. Pagbutangam kuma. Agalibtag ka tapno saan ka matilew. Tama. Umayak man. Adda tao, baron. Tay may sa customer taytan. Inkapastragan, Mia. Nay, si kamot gayam, gabay. Tata, tomay ko man ikan iti gatas ni baby. Ay na, naggastos ka pa ilaang barok. Kababainan kin ka, barok. Sininaan na kanti anak ko. Suportado kalata iti anak ni Mia. Napatagan ti ubing kanyak, tata. Uray kas ti naramid ti inana kanyak. Sana nagbaloy ti ring nak ni baby, tata. Iso apalubusan dak kumamang sarong karlatakin kwa na, tata. Ayun awan problema iti dayta, baraw. Welcome ka akanayaw, dito'y balay. Ayan tikat gatangan nga, sir. Makatumtumara kan. Wan, mabit lang, sir. Mia, ayan nan ngay. Wan, dayto yan, baron. Wow, nagado gulpiak amin na itan. Agbayad ka pa ingaw mo na. Amangan mo't nukurang ti pagbayad mo. Dakkel agatad ti balor dayta droga. Oray man bayadak. Sige. 500,000 pesos amin daytoy. Sige, alag. Ato di bayad ka. Agyaman Di kay agtig na itidakas. Ha? Right daytoy. Ingato yo dagiti imaya. Ala, usasan nyo ida. Saan da kami atiliwan? Tangjak kaya ti mabalon. Yan dayto ngay naramid mo. At si kamot laang tinangisagmak iti bagay. Pagkawanandak ko mano sinukir kayo. Nasulnitak ti ado nagkurangak. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag. Ti tao. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami.